State-level Chief Ministers Inter-School Athletic Meet Kabalai Arhajar Arpuar Kabala Pyniaid Daga Directorate of Sports and Youth Affairs jong sorkar Jylla SAI Complex NEHU bat Kabala sdang Lai Bhoi tarik bnai Jymmang Arhajar Arpuar la pynhap perdana tarik bnai Jylliew Arhajar Arpuar da SP City Bah Vivek Syiem balong ru Kongsan jingdon ryngkat President ka Meghalaya State Olympics Association Bah John F Kharshiing bat kiwei ki kenrem ki lendan. Hakate kesni la sam ki khusnam shaki nong le akai ki betbit tam ne best athlete ki bokentub ya Rosy Sana na ka East Khasi Hills District bat Henry Y A Sangama na North Garo Hills District kerdan under 14. Kerdan under 16 ya ka nam best athlete la ra da Phibakmen Rynghang na Ri Bhoi District bat Anilson Ch na South Garo Hills katba Ibaihun Kurbah na Eastern West Khasi Hills District bat Donbok Shabong na East Khasi Hills District kila ra ya ka nam best athlete kerdan under 18. Ya ka nam la du habaro kilaisngi la ra da ka North Garo Hills District. Yang